we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bahan ikasnong de lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong ikimat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kadi ki ka ban mi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kani kawai ka project ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bayo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Nomor ba ka ka bapi amnut ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kinigi project. Net yan nga opi kabakado ka jing mantoy. Kanlong yangi ki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Kesentuk siar man go katau pau nam kejawai. Hai wai pertut yang ka da pori keleng we de saki ki buruna keleng wan unki caka. Tangwa haki snem ki por wadalai. Da sedang ple imiat we nam yang ka. Nile ki buru pertai. We ni ka khat nyau terik. Da man go kesengi wapun sakhiat yete. Ni da wan usla penjur wada ne de ki kenta. Hai wa ka wa mentru le da kamai ko. Ini ikmai ka wa mentru. Dayo usaki ya ijab wakai hatembot kawa. Kamtam hasuntuk siar. Hewa dayo ya kisder, kiklong, kikrop, kithan, kiyu song ba mukai ki. Hawa ya kalam mu kibru wa pet janmit hatririan. Nda keringet ki wa yoye ni waro. Dewa ong. Katu, nslam de, dawiar inam yang kani katau. Dewa penrap. Iyi mentoy uchnai ki liar kerpang wa kso ijab na jawai. Nama ki insitu nala. Ui uburu wahe da ongu wa ini waro penyoi wam ken kerpang gi pajba ya kawa mentru kawaman kata wiar takan ke sor joai nei bha da no khiar gi jap kamni hado wa koladur ke mentru ini wani hai por wa thai isur wa yadai kawa mentru hai wa ting sar ki pajba pada kula ko kam kawa khra wa silat ki pajba ke sor silong kat ni kernget yong buru yadai kawa mentru kat ni Yong wam yi sedang ngado enin dang em hi ipor ya i daong wi ne kwa keit ulai kwe helenter wa pok khlem kawa Talau wa ke ya islam juai ase mendua tot wa kai Sakti mendu sama sentuk siala menci hai do ibran iyong pawa elki Man ho kawina ki kapso wahe Kakam ka hukum yai kamu kre Sehret ibar man muslim wae Yai kergua ya umakane Sehret ibar man muslim wae Yai kergua ya umakane Wahe na chua La day mut wasini bin yukla Na trong yung pawang yeki uka mulai Way yeki upsia hach mang juan Tonang kai day wum em ni
kiwa pengwit pentung Itngit ilawar wahab hernying yang pa Kentai kicerot hang trai hang kusa Tonang kai di bum emikon Isnen yikro yikiwa pengwit pentung Itngit ilawar wahab hernying yang pa Kentai kicerot hang trai hang kusa Wacha pentorwa Kihaliha todu hai ni satra Siar rupa tonang jo nang kai Yok dan yokot I hai ni ha pertha Bon kiwa perkat do ya kamantu Jadi do I pran po ase mentru Warcawi kikti dengo daydan Duhai day sejauh toko ucam Warcawi kikti dengo daydan Duhai day sejauh toko ucam Tonang kai day bum emikon Isnen yikro yikiwa pengwit pentung Itngit ilawar wahab hernying yang pa Kentai kicerot hang trai hang kusa Tonang kai day bum emikon Isnen yikro yikiwa pengwit pentung Itngit ilawar wahab hernying yang pa Kentai kicerot hang trai hang kusa Try